Hasta la Vlog! Tatang, kasari tayo man ni Eli. Apay ti asawam. Nalaos man na nabartak na. Katkaryaran na kami payakabalay na. Saktan na pa'y dagiti doang anak na. Ay naglanggungan na lalaki. Agbusor tawan may pasangukan ko na naimas amasida. Agsapol iti naimas amasida. Kat awan matyawat na akwarta. Kas nangarod tatang. Anya ko mangarod nga iti mabalin ko no awan matyawat na. Nadamasweldo na. Itartaros na mat iti istor ni nanausang. Awisan na amin na barkada na. Eh kunak ba no nagbalbaliwan ti langgung alalaki? Wan mat amin no saan anak kainom. Ngam inton makaangotan iti tansan. Mapukawan ti simbang ti panunot na. Ay salbag. Adya nga tati aramiden tayo iti dayja atao. Tapno agnaka man. Uray ko mga, no saan nga agkabil kan mga pakada tao. Bayam, takasaritak tao. Ano sam labasitan, anak? No saan lang agapo kadagiti ubeng. Amangan no tinalawakaon. Ay awan makunang iti dayta. Na isuumat tinagpatpatayang ide. Gaputagwapon, kinayat mo matay. Amom lang arudan nga istambay. Kung tandak pa'y lang matnanang. Anyangay nga rod. Jakmat ammo nga agnanayon ti kasta nga obrana. Uray addan pamilyana. Dutay ko may pagbagami ide apakyasawaam, tinakyasawaam. Dinanam ay ka kumaita. Adda negosyo da ijay ilay. Adda mabalinday ti biyag. Awan mat nga rod sungkar adot-dot ko kankwana. Iso saan ka nga agreklamo ita Nga uray kabilan na kon. Ay saan ang mabalin? Adda karbang nga agrire. Adda nga rod mabalin mo pa'y. Ay, nalpas kayo na nagkasar. Adda pa'y anak yawn. Uray pa'y nanang. No saan nga agbalbale kat dangrannak ay talawan main. Anya? Amom ka diti sasawam sika, Linda. Ay saan ko nga ibantay tibagit kan ko nanang. Apagbalinan nak apancing bag. Ay naapaw. Nagbambanagan nga itibiyag mo, anak ko. No sa anak-anak kataray, amangan no black ay manan ti mapasama kanya. Ay amangan no si kamot ti agkurkurang, anak ko. Amangan no di mo matak-ak man ti pagrabangam kas ina kan asawa. Apay kit din asan? Sobran ti panagserbikan ko nanang. Arig na adipan akon kan ko na. Ay anyan? Iso ala pa na ko na nagpulong kan tatang. Makamumatan no kasarita na ti anak da. Kandanggan namat ida. Apay, sika, ele. Talaga asan ka nga agnakam? Apay man ang tatang. Bigat man la sermon ter aramiden yun. Umayak lag kapitan sakit ti ulo. Nayunan nyo pa'y. Asino maitisan ang masuron iti aramid mo, sika? Oy, saan kan abaraw? Adanton putot mo. Anyakat ni tatangan. Apay, nalakamot ang maiwak si dayta. Saan ka man nga grason iti made? Ta nakababayin ka dagiti na kay kamangam? Tidakais, agkabil ka pa'y kanaw. Nga ultimo dagiti ang nakiyaw, iramraman mo abog kawa no nabartag ka. Nagkunamot? Asino pa'y kuma? No diti martir nga asawam. Na, tiyang pang ijayan ta, nagpulong man gaya man. Oy, sika no kayat mo tinasaya at agbalbaliw kan. Sakbay nga agbabawi ka. Apo, nakaduo kayo man ang nakunak. Lawan ko nga, may ditoy. Oy, tinggam ti bagbagak, tapag saya atam da ito'y luko. No napanuy-nuyan ka iti baro ka, agbalbaliw ka itan. Kan sumapul ka mat iti panggadam. Tapno di agbisin ti pamilyam. Agsapsapulak mait. Awan mangawat kanya. Tasa anak mo ta degree holder. Iso da ita ti bagbagakken ka ide. Nusan ka kuma nagbalbalog, nakaturpos ka kuma. Nalagip yuman da ito. Kat di mo matkunain asaan da ka pinagadal ide. Tamano akurso tininrol mo. Nga makabunan laeng nagsardeng ka manay. Madi nga rod asumrek ti adal. At dapay day di binayadan mi amin na tuition pa mi ti may sa semestre. Nga manyangay, nagsardeng ka mutain. Kumaro ti hangover dito. Oy! Ile! Dinaktal likudan no kayat mo tinasayaat Na,
Denggam ti bagbagak tapag sa atam daytoy. Wen! Tano di nakipangag, kan maamwak akinabil mo man ti asawam. Sak amis mo ti mangibagakan kwa na, at alawan da kalagain, ta nakababain ka. Anya? Naimbagpay ka, tanaanos tinagbalin nga asawa, SP. Dahil ti pagyamanak iti apo, Linda. Nasingpat nila kay ko. Awan pa'y bisyo na. Mapanmat agbuya iti basketball sag paminsan iti plaza. Ngam pagpalabasan na laang iti oras na kan panaginanana Kan nagagat ni mulong. Ay, super, Linda. Awan makuna, no gagat ti pagsasaritaan. Kan nadungo talaga. Isa nga oray ibagbagada nga anya tinangayataken kwa na. Taamumot asaan nga iso tay gwapo, ay nga para kanya, ison ti kataaran. SP. Tapod no asaan nga iso tinataar iti langa, ngam nabalitukan mat ti kaunggan na. Amo na ti agbain karagiti naganak kanya, kan ore asino. Nadayam ni mulong ko. Manakigayim pa'y. Iso super gasat ko anak asawa ken kwa na. Nagasat ka, SP. Saan akas kanya? Barumbado latta ni Eli. Nang runa no nakatilmunan iti arak. Day tamat ti magustuak pa'y kanimulong. Di na kaya ti sumimsim iti arak. No serbesa, rumamanmat. Gusto day tamay sa abotilya. Ni Eli, ay awan Aging kay ti di na amo ti lubong na. Di pa'y makaawid ang ano dadto ma. Tayilad na latan uray anya alugar basta nabartakan. Ay, butpot ngam Ibagam apanawam no ti agbalbaliw. Day tangarod tirigat na. Tano saan anak kainom, nasimbang mo't ti panunot na. Karina mo't amin akari. Anya nga rod nga ti kayat na. Ngam kunakan kwa na. Padasan nakpay akabilan maminsan no kasjay anak kainom tamakita na. Talawak no kunak talawak. Anya? Kabalak mat nga taabyagan dagiti anak ko nga awan amada. Auntie Linda! Auntie! Oh, apay lomen neneng. Kasta unay titaray mo. Auntie, ingkay kitaan ni Tito Eli. Apay? Kasta unay abartak na. Katnat nagitipayas ije batog danti kunching. Anya! Ay apo unay lakit din da dya tao. Umay kayo na, auntie. Ay na, adda pa'y sugat na. Amangan no impandan niyo sa ospital. Darasan niyo, auntie. Sige, mabit lang ang taisarak ti balay may. Ikat ko nga nabtak taulom tapno nalpasan ti kalparyo. Kastoy lang arudan tinapasama kanya. Kasta pa'y latay bagam. Terhuisyo akanayon ti ipapaay mo kanya. Gastos manen daytaw Sorry nga arudan Santo na maulit. Dayta ka ti pagalistuam. Ti agkari ngam awan matungtong palang. Ato yan ti inresita da nga agas mau. Kan mabalin mo maten ti rumwar dito ospital. Agawid tayo nga arudan. Jak manusan ditoy. Makitam, garamid mo. Ultimo datatang, maperhuisyo datayan. Anya ko ma? Ay di ka lang mabaing. Ngam no di ka agbalbaliw, sika, Eli. Day tanto kinabartek mau, ti bakatayam. Kasimot nga ron ni Linda, bakay. Kalbaryo na ni Eli. Nakaro gasog ngay dayta. No di nasardagan ti kasya kinabartek na, ay? Amangan no isunton ti pakatayan na. Mabalo di na oras ni Linda no kasta ti mapasamak. Apay ngamin nga dadagiti kakasta, at dalang nga ron pamilyada. Di da pa'y lamatalikuran ti aramid day di baruda. Amok pa yun. Langgong dagiti kasta lalaki. Iso nga rod akas taonay ti yaman ko, ta saan akas di tinagbalin nga asawa. Ay sus, kunamutla day ta nakasangwakken ka. Nakasango ka man bueno saan, pudno ti ibagbagak lakay. Nagasatak unay, tas sikatin nagbalin nga asawa. Ngam saan nakagwapo akas ken ni Eli nga asawa ni Linda. Ti kinataer kas saan nga iti akin ruar ala nga. Ngam kitde tinadalos ka nasaya at akababalin ti maysa a tao. Adya ti kinunam. Saan asimbangpot ni Eli, idirabi Unanang, nagkuyog da ken Martin anapan kano naki-birthday idi kalman di tabangi ra barangay. Ay, nabartek na siguro na.
kat di dan nakaawid. Lupas na nagkaray asanan nga agbartak itinalabas. Ay, naglaka ti agkaray. Ang manya garod ngay. Panagkunakat saanan nga agbalbaliw ti asawam. Sige tamaong maaktulaang. Ti ko na nagyak aramidan timbagakan ko na. Ala, ano sampay laang anak ko? Barang nagbalbaliw tumatlaang. Itimplahan naman iti kape. Ay, awan manan. Nalaos ka manan si ka, Senyor Eli. Anya kuma. Ada reklamo? May kape. Ala, siya kunti agtimpla. Hindi kaya agri-rain. Kastang kadilatan. Kasla awan pamilyang ako na. Di nakman sermonan tamang danugak tamatap. Sige, padasam tamakitam. Buisit na to yan kumarit. Ha? Anay ko. Anay mo lang Nay, apay ngay. Hay, saan kumamot akas tabarok Jak to pa'y kinabkabel ti alak ko. Si kakit din ti mangkabel kan ko na. Talaga nga awan babayin mo. Makita mitag. Makita na niya taramitag. Agbabawi kan tao. Idarom ka. Di mapangat pero buisit. Panawan kayo manlagan. Sige, puwano ka lang. Saan ko kasapulan ti demonya tao? Saan ka nagsabsabay? Lading itag tatang. Mabalin ang mapalabas ko pa'y tinalabas ang kinabartag na. Ngamti palang kabkabil na kanyak ti Jakon maanusan. Kanyang arot ti planong ita, anak. Ay, kwa, abalayan. Ay, siguro, nasaysaya at no agawid pa'y ladalinda, ijay balay. Ay, ket, da kayo abalayan. Padasak man nakasarita pa'y maminsan tilanggong anak ko. Linda anak, saan ka mababalaw iti dayta apang nagdeng mo? Sakit di ati mabain? Maawatan dakmat nga ta at tatang. Ala, saan kon nga ituloy ti reklamo kontra kan kwa na? Ngamkit deng, agawid kami pailaang kadananang. Iso aya, nalabas mat nga ron ni Eli Ay, pudno dayta, SP. Nagbalbaliw? Di mo ka din awatan? Ay, saan ko nga mang? Nasakit unay tinakam ko. Saan langan anam na minsan ngay naramid na kanyak ti kastoy? Maawatan ka matkit di Tano siyak siguro. Jak amo asawan. Ang mga nupatayak no nakaturog. SP. Apay, nakiasawa ak aya tapno kabilin dalaang. Saan amabalin kanya? Iso nagawid kami pailaang kadananang. Makamuditan. Sumrekak mat iti trabaho. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Disnugan kanto pa'y kitbe. Laggong ka talaga. Sakti mabain iti katugangam. Di ka lakit din nagbain, Mike. At dapat iti katugangam, kinabil mulatan ti asawam. Naglaing tumat na sumao. Amo na lang aro din nakagurgurak ti masungsung-batan no nakainumak. Apay nga may nalabsam ti aginom. Di ka kidyag sapol iti panggedam ako nak. Awan nga rod. Amuyo mo't asana kanarwam iti nadagsa na trabaho. Amumat lagaya makasta ka. Apay nga raw asaan mo nga ingay iti nag-eskwela iday tapno mangup opisina ka kumaita. Agbabawi ak nga rod. Anyangay. Awan mabalin ko. Nagmayat ka lakit din disnugan aya. Kadwandak man nga rod tatang. Anya? Hintay ka sarita ni Linda. Kastamot ni Nanang. Agkidawag iti pamakawan. Si Kanti Mapan, mabayinak iti katugangam. Nasingpatdagan ka, kastakit din ti bakpakitam. Angam tatang. Mapankasiksi ka. Nawatan da ka pa'y nasayaat. Angam no, pasangwan da ka iti badang. Makamu kan iti biyagbaw. Di nak mauray asumurot ka, mangibabain ka. Kasapulang matlaang ayat ti asawa. Mapan ka ijay Jim. Taimbag ijay, tadapan king bag. Dayta umam amang danog. Bakawan na kumalinda. Ikari. At balbaliw akon. Basta gawid kayo kadagit yan nakda. Saan kon amabilang kadagiti ramay ko ti kadot na nagkaraim? Ha? Ngam adda ka din natungpal mo, ha?
Itong palak ita na. Ikari. Panunutok pa'y. Alamat din na. No talaga apod no, dagiti bagbagam. Ipakitam kanyak iti aramid. Saan nga iti sao? Wen. Ngamlading itak, Eli. Saan kami pa'y laang agawid ka dagiti ubing? No makitak apod no, dagiti bagbagam ita. Saan ka ngagdanag? Agawid kaming to. Ano sam alanggong? Anya nga rod ngay. Nadidigrakan. Uwan tatang. Ikari. Pagsingsing puwit ako. Diyak kaya ta mapukaw ko dalinda. Kanda giti anak mi. Uwan no mayadayo da kanya. No idi pa'y lako maanagnakam ka. Dinasayaat ka. Amom nga mentay ko na iti pagsasaaw. Liklikam ti arag. Tapno di ka may sarsarak. Isungarod nagbabawi akong tatang. Ala, nasayaat man. Kat no makita ka nagbalbaliw kan. Sakpayan ti mapan makisarita kinilinda. Nga agawid dan iti balayaw. Tidaan gagayem, tinaggibusan, ti may sapay apakasaritaan tayo, adaw iti pagsasaw ako nana. Liklikan ti arak, tapno saan amay sarsarat. Tampok dito'y programa tayo. Gasta na tipyag! Hindi ay. Apaya si kamot taglablabakan agibalbalay bay, ilisyaw. Da kayo matgayam nanang. Napananindang. Mapanak ijayan damari Benny kung naman itay. At dapapanin mi kung nanang awan matlangan. Sakit nagadua murang mi. Bayab guys ang tuwa taglaba. Ay sikakit din taglablaba dita. Awan anyaman na nanang. Tulunga ko na. Nadiiso pa ya trabaho ng tumat. Ay katay tagibi yung ay. Nakaturog nanang. Ay apo na imot na ija babaen. Amang ano sa bali man ang tinaturong dahi ti dahi ija abene. Diyak man na mo nanang. Ay kasaritak tuman. Tanikat kasta ti raramiden na. Ipatudon namin na trabaho na kanin ka. Awan niya, draw ka yan. Kasano nga agdraw ka? Kat kasapsapaw ko kan ka. Siyak ayati ko nak. Damdamagag, no at dan agdraw. Na, pakibiyangam ko makada kami ngay. Ay, di kayo man nagre-ready ta. Tikit di kardyo ti asikaswan yaw. Oh, dayta, draw. Oh, lumaban ka, Imelda? Imbaga kaya. Kundi damag ka. Draw ka no, asino ti lumaban. Ayawan. Ngala, suksukam nga rodan ti baraha. Sige, Napudot ti ulong kat, mababak ka. Naabag ka, kunam, indang. Wan nga ron. Awanan tay kakaiso na nga igatang ko kuma iti asukar kan bagas. Ay, uray sak. Naabakak. Ang basit laang. Mababakak itayan iti dakkel. Nga medyo nakasubutak. Ay, imbag ka pa'y. Siyak, nabwisitak namin iti dayjay nga Imelda. Ay na, kasjay na dayjay. Isuasan mo nga ikaskaso. Ay, maminsan to lang tadyak pagbalikson. Nabigat ka numanan. Ijay ayan da na siyanang. Wana, sa bagay, awan ni Elisio no bigat. Sumurot kada panyong amapan agubra kada kapitan. Di itugot mo tay tagibim, tawan agaw awer. Sana parikot day ta. Ibatit ijay ayan da na Imbag no kayat na. Ay sus, nalakalaang tiyag pambar. Ibagak nga agudong akbiit. Tay nakgumatang iti bagas, wano makitsanda. Kasano no di na kayat. O di itugot ko, parikot aya day ta. Sa bagay, ala, inton bigat nga roden. Bareng makasubot da tao. Apay indang. Anya da ito'y nga aramidam. Nga, Imbes asika ti aglaba. Tikit di asawam ti aglablaba. ni, paglablaba kaya. Kat no iso tinadanon ko iti balayo nga aglablaba. Kan agibalbalay bay. Tawan kamay. No sa dinukit di ati naturturong mau. Imbagak ayakan ko anang aglaba. Ay naindang. Amok ti kalukwam. Nang runan nagkuyog kayon iti dayjay abinay. Ha! Napan kayo man nagtong itanan niya. Ni, saan mo ta? Adalaang napananmikin ni Bene. Ingkam nagsapol iti pag-ekstraan nga agtrabaho.
Agtrabaho! Ay, tanya ko mamat na trabaho! Agla ko iti beauty products. Anya! Isupay mat ama itulong iti birok ni Elisio. Nasaya at launay no kasta. Surnadan mi nga rod ita, nanang. Agsubli kayon to ko na tay sales supervisor ang nakasarita mi idi kalman. Tawan tay branch manager da. Aya. Wan, iso nga ibatik pala ni Junior Uray tagawid kami matlaang adagos no makasarita mi. Kaya't ko amang rugi kami adagos. Ibatim ko na ni Junior. Wanan itugtugot ko kit din tao, beng. Amangan no isupay ti dida pangayatan kanya, tadamot gayam tagibik. At dapay ko mapapanakita. Alaman langan. Ibatimon. Total, at damot ni tatang mo ang mga iwan no agudungak. Yawan nga binan na apulaos ti mausar mi dito'y balay. Agawid ka din para ilisyon? Agpasyat ka no pa, hindi kapitan. Inton maminsan ton pare. Dumagasak mampay di tatalipa pa. Gumatangak mamat iti masabawan. Sige pare. Dahil talaw na kipagbilibakan ka. Arig na si kapayan ti inati pagtaengan nyo. Si kalangaro din ti manggad. Si kapaylat mangubra ka dagiti ubraan kumani bakit mo. Kasta talaga ti agasawa pare. Agtinulong. Wen. Kita tama nga no masobran. Ket ibagadan to kit di nga Andres ka. Parehas to. Sorry pare ha. Ngam ibagbagak lang ti peso. Tadyak met kayat nga wagan da ka iti kasta. Tanasingid launay akong pare ka. Agsuswerte ka, Indang. Dakkelan ti inabak mo. Wan nga ron, iso ang madamdamatan tupay nga agawin. Angam sumipngetan, mare. Ay na pare, sana parikod dayta. Nakaawid mo't ngatan ni Elisio. Manipod iti nagubraan da. Saan na nga agungan? Alakit deng! Agitinag kayon, agistorya kayo pailang, abusta maabak da tao. Naama ka tutor ka mo't Ad-adalak nga rod no anya ti sumarunong itinag ko. Bayag kayo. Anya ka matan, Imelda. Urayam mata. Oh, dayta! Droman laangan? Ha? Kita akman no makalaban ka. Bering ko pa Sige, laban! Asino pa iti lumaban? On? Saka na. Aday tayo Melda. Utsuak lang. Ha? Kuno dosik laangan. Sayang. Dosi mo't gayam kat utsuak lang. Mala, bagik pa'y titenga. Swerte ma talaga, Indang. Napanan nga tanday dyan nga Indang. Rabiain. Isungarod nga mayak dito yun, nana. Nakaturok pa ikit binta anak yo Nabanog anagay ay ayam. Nagloko ang babaeng dayjay. Rabiain. Nana, anya amin ti pakada na itayan? Kunana, agkuyog da kanukan ni Benay. Tagsubli da itinapananday di kalman ang nagaplaya na trabaho. Trabaho? Wan, aglako da kanu iti beauty products. Katita ti imbagat ti supervisor apa nagsubli da. Nagkuyog da nga rod ni Benny. Isumat ti kunana. Ne, kapay nga awan man lang tinasasauna kanya. Kaya't nakasiguro mat asorpresaan baraw. Sige nga rod, nana. Tatan, yawid ko ni Junior. Amangan no at dansa dyan ni Indang. Saan akon adim magas ijay ayan dananang. Tamok adinaw asmon ni Junior. Ada ginatang ko a corn beef dita. Nakaluto akon. Mangan takit din Naranakan mo't tanta anak mo. Ay na, pasensya kan alakay. Inururay mi tay branch manager. Kan adda pa'y matlagayam seminar na. Sakbay nga ikanda kami iti products. Wenang apay nga di mo man lang nasarsarita mo't kanya. Kaya't ka nga rod asorpresaan ko Ngam nasa umat gaya man ninanang kan ka tinapalan mi kinibene. Wen ata madanagan mo't kan.
Di kay mat ngamin nasangputan dito balay. Ay sus, awan ti rumba nga pagdanagam lakay. Mala, manganta nga rudan. Naimas sakit di tilinutom apang rabyanta. Wala, nasabawan ko naman. Nabannog na tao. Kaya't masapol ti nasabawan asidaan. Ay sus, nagsingpot at talaga ti asawa ka. Wala. Ay na, basit lang alailo ken buladas. Okay na pare. Bay, ti pagbilibakan ka, Maring. Kayang-kayam ni Pari Elisio. Ken labnak launay dayjay. Makitak nga, Rod. Agasam? Uray isupay ti agubra ka dagiti trabahom ko ma. Awan reklamo na. Siyempre makasarak pa'y ayay ti asawa akas kanyak kapungga. Sa bagay. Iso nga awan lat dadanagak paray. Nang runa ita, tanakasarak iti pambar. Amabalin ko ti kanayon arumwar. Kasanon, nawan mo't lati makita nanto a produkto a pagpapintas alakom. Makapanunutak tumanon ay iti rason. Ibagak to a masapol mat gayam ti ipundo agatad iti opisina. Anya? Un pare, danag mun aya. Biliba ka talaga kan. Ado ti ammo. Nasabat ko itay ni Kapitan. Ada na sa una kanya. Anya dayta? May sa kanunindang kadagiti numero 1 at tumutong dito'y lugar tayaw. Anya? Kasano anamuan da dayta? Nagapakano da Imelda ken tilakay na. Ket nakadaanon da yi barangay. Di taan amuan da nga inaldaw kano ti konswerto dagiti tumutong dito'y barangay. Kayat mo asawan. Agup upar iti tong itan ni Indang. Kadwa na dayjay abene. Ay, nagparbo nga ron ti anak mo. Anya pa'y kuma. Naglukon. Ay, umay tulang dayjay nga ampang ditoy. Ay, ngam ti danagag. Ang mga numaamuan ni Lisyo dayta. Ket iso ti agbalin apuon ti apada kada Imelda ken ti asawa na. Ay, nas ka na makasaritak ni Indang. Sakbay amamuan ni Elisio. Sana gaputan na anus unay tay manugang mo. Kat abuswan na matan. Isupay la kumatibagaken ka. Tano makapungtot tay na anaos. Ay, delikadaw. Ang mga lumakabil na paitay anak mo. Nasaya at tay may ka. Una nang, ibatik pa'y laang ni Junior Itanti pa nang alami kadagiti produkto nga ilakom Ay kaano pa yan nasursurom ti agulbod, Indang? Da kami pa yan naganakkan ka ti ululbodam. Agraman ti asawam. Ha? Nanang. Agbain ka kumamat iti asawam. Saan nagaputan na anos? Uno anos namin nga anos katabos wang matay. Anya ka din ti... Saan ka nakundi di ta, Indang? Namuan mentipod now. Iti matgayam tong itan ti pag-uperan nyo kan ni Binay. Ha? Sika pa ya babae ti kasta? Ulitak Agbain ka kumamat iti asawam. Isu lang arudan ti manggad. Isu pa lang ti mangubra ka dagiti obram kuma iti unag ti balayaw. Nanang. Apay, urayam ka di mapasamak mat tinapasamak ka da Imelda kan ti asawa na. Anak kadaanon da iti barangay. Apon ti pagapaan da kan pangkabilan ti asawa na kan kwa na da ita nga ramid na. Gaimbes nga iso ti mga ramid kadag iti obra iti balay. Ti payla asawa na. Gaimbes nga igatang da iti kasapulan da. Wano agpay kadakwada. Unaon na payla nga itong 8. Apay, Indang. Husto ka da iti kasta nga ramid. Ay, buisit day diyang Imelda. Nairamraman da tao. Unrod, ang ambay aman. Adda na ibaga kanyak ni Hilindrina kay. Agkasangay ti anak na. Ijay tayon to kanong agtutong no Sabado. Aya. Uray, tadda nila kay mo ang mga iwan kini Junior yaw. Itugot ko langan. Ibagak amaki birthday kami. Uwan na niya. Sige, agsasarak tayon tong arod ijay no Sabado. Uwan na? Ay, aggagatilan dagiti dakulap kong agigam iti baraha. Kunampay.
Amo nga ta ni Eliseo tinapasamak. Ay, saan ko nga mo? Awan mo't masasauna. Urayak nga rod, asitaran nak. Awan siguro nakasasao ken kuana ah. Imbag ko ta saan nga imbaga ni Kapitan ken kuana. Iso asan tayo nakayayam day nga Imelda? Mangirubo. Oh, kunakman no aglako kayo iti produkto a pagpapintas. Saan kam nagtuloy yan akin ni Benny? Sumapol kami langan iti sa balay. Ne, apa ingay? Di mat nag-seminar kayo pa'y? Wan? Ngamdakkel ti deposit mi akwarta ijay, sakbay makairwar kami iti produkto. Tamangan no di kam to kano makasingir, ket lugi da. Basta ya. Wan lakay, isa nagtulag kami kin ni Bene. Mapan kami laangan iti sa bali. Adda kano ket tay agal alamot laang iti para lako iti produkto da. Ngam saanen masapol nga da maideposit kadakwada. Bakit? Uray di kan sumrekpay. Uray kat adda tinaalam mi kontrata mi iji ili. Aya? Wen, kuna ni Porman. Ang mga makabulan mi nasurok. Total, dakkel mati ited na kanya, kas karpintero na. O, di nasayat. Ay nalakay, kaya't ko laang matkat ti makatulong kan ka. Kan pasaray awan mat ngamin ti obram. Saklatan ti manggad. Bakit? Agyan kalatan dito'y balay. Tikiti aramidem, ay wanam ni Junior. Kunakman no nakasarita mo tay anak mo, bakay? Kunakman lang no insardeng nanti makitong AIDS. Apay. Ay, nasabat ko ni Kagawad James Itay. Nasauna kanyak, nakadanon da kano ijay barangay hall da indang. Kadwa na da Imelda, kantay may sakay ay ayam da ititong AIDS, tanagaapa da. Anya. Ngamen, agimimon sa daytoy asawa ni Primo ken indang. Agimimon. Adda kanon nakaidanon, nga idinaabak ni indang ititong AIDS. Ni Primo, tinangtad itipunan na. Ay, sos. Nagdakasan day tada maglakay. Nakababain ko ng kitdiya. Kasanaw, numamuan ni Eliseo. Ay, day tantirigat na lakay. Mga no day tamot tanti pagapahanda. Hindi pa'y lang nga mok day tahindan. Inururay ko lang agpudno ka. Namuak idin nga inululbudan nak. Tanasao mismo kanyak ni Kapitan. Anya? Ngam ita, may ramraman pa yun ti estado ta, gapo iti katutong it mo. Masapol nga agsarita taan na sayaat. Kuha, lakay. Ti sugal, awan ti nasayaat nga ibunga na. Among bakit? Saan ka matkat alapdan iti pakaragsakam? No talaga di mo maisardang dayta, addakan ka, nawaya ka. Eliseo. Ngam kasaritak natatangken nanang, mabainak kadakwada, isublikan kadakwada. Ha? Tapno maaramid mo latan ti kayat mo, ken awan mang dildillaw ken ka. Ngam ni Junior, ala tanong batikan ka, amok kakaasila iti sidong mo. Ay, saan Eliseo? Saan mo nga aramidan day talakay? Ikarit, saan ako na makitong itpay? Saanan? Nagbalinak anadungukan ka ken napudno, indang. Anyat inaramid mo, inabusom met. Nakla nagtagtagari Pangaasim, Eliseo. Ikanak pa iti may sagon daway, lakay. Pangaasim. Saanan na maulit pa'y? Promise. Titan, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasaw ako na. Ti sugal, awan tinasayaat nga itden na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Na, nagpintasan ti supa ang binagkatdag ita lalaki. Akin ko bangay. Ato iti tangdan nyo anang bagkat karang iti ginaggatang ni. Ha? Ilanan nyo kumadita balay ni, ha? Bagkatan tayo, tayo tayo. Ni Darlene, ti akin kukwa. Basta awak Petra. Kalat nga imasinso da Darlene.
Amom ka de, kimatang daman na ni Tisalaset da. Kat nagpintas si ka. At dagayam igatang da, di gumatang da. Hindi na panalawas. Kimatang da, iti nagdakkel a washing machine da. Kan dakkel a TV. Agraman dakkel a ref. Kat, umapal ka? Saan anya? Ang, agsidda awak nga rod. Tapay nga at karagatang da iti gamit da. Ay na Melba, ado tiwagas ita tapno maaddaan ka iti appliances. Mabalin mo't maaddaan ka iti appliances iti installment payment. Dayta lang tadakdakkel ti gatad na. Ha? Imposible. Jackpot siya na kasta tinaramid da Darlene. Anya lang ti trabaho ni Darlene ngay. Sales lady lang iti department store. Sakat nila kay na. Agpapay lang iti may sa atelier. No, anya la, ditan ti makitkitam si Kamel ba? Oh, anya nga iti katangam? Awan, umayak lang makisarsarita kan ka. Hay, pasensya kan. Nga muston ti panagsarsarita ta. Ha? Gaputad da pa'y aramidak. Agaramidak pa'y iti pulburon kan ice candy nga ilakaw. Jak kayat ti masinga. Napatag ti oras kanya. Sige man langan. Agawid ako. Nagpintas ti ginatang ta Asalaset lakay. Saan ama ibagay ti balay tayo tadaan? Sika man, nusukatan tayo, dahito balay tayo. Tanagdaan mo't ngagbayson. Balay tapay la dahito, idi kas asawa ta. O sige, padakkelin tapay dahito balay tayo. Sige, adakan ka, bakit? Saan kan nga agtrabaho pa iti talyer a pagpapaayam? Tasikan ti mangi-manage iti pan nakapadakkel to'y balay. Ay, katuan Ngam no siya, bayan naklatan nga agtrabaho. May-mayat matlaang no sumre kaklat talakay. Ang mga noan niya pa iti maibagadag iti tao kanyak. Bayam latan niya ti bagada. Saan mo't nga isuda ti mangbangtad iti kwarta tayo? Apal dala dayta? Wen nga rod. Ay, nagadun ti mangmangag kulakay. Ngam jakon ikan kano. Tamok mat nga apal dala dayta adakes. Bay aklat ta ida nga agsao-sao. Basta saan dalakid di asubsubraan, ta mga nuad da matibab ko tingiwat na. Saan mo idan atutupan? Agsakit la ti ulom kadakwada. Talaga mo't da Darlene na. Pagpabarudan iti balay. Uwan nga ron, naimbag na pa eh. Agubog na tati kwartada. Pagkunamay. Wala, tao mas asinsudan. Sana kaskada tayo. Ay, gatlat tati adda pa nagbiyak. Tikunang kit de. Ang mga naakot kupit ni Darlene iti kwarta iti department store nga ayan na. Saan ka di amay sa kahera? Ha? Kan, amangan na may samot ang kamang ti sindikato ti asawa na. Ay, Kakano ti saraling. saan ka ngagsasawi ti kasta? Tawan mo't pamanaknak mo. Aha! Pangalanda ngay nga ro di ti kwartada. Ay na, ikagsasawi ti sanapod no. Ilakit maidarom ka. Aha! Maibagay launay kin kadita pa nagsasaong bakit. Gaputas sumanao ka. Ngam awam mo't pamanaknak mo. Narigat ti kasta. Tama nga numay sarsarak ka. Nagbiti pa naglabas ti aldawan niya. Malmalpasan ti balay da Darlene. Wan Petra? Hanggang, membro lakit din ni Rudy iti sindikato. Ay sus, delikado na dagipulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Anya? Miyembro ti sindikata? Tila sasawamot sika. Katuan, kanamom ka de. Adda ka aruba tayo anak kasipot kadakwada ijay department store a pagpapaayan ni Darlene. Agasem, nagado ka no ti ginatgatang da. Pasig akawas da, kanda dumapay. Ules, kortina, kanuan niya pa'y dita. Anya? Kan amom ti agwarwaras adamag dito'y Petra. Agkupkupit ka no ni Darlene iti kahang nga igam na iti department store a pagpapaayan na. Anya? Kastanga-tangag paisa? Wan, no saan apod no? Pangalanda ngay nga ro diti kwartada, alaman. Iso ang membro lakit din ni Rudy iti big time as sindikato. Ay sus, delikado ti biyag na no kasta.
Ay sus, di kagsasao iti kasta, Melba. Nang runa ta di mo napanaknakan. Isumat ti mangmangag ko adamag. Oho, si kalaang mo tinakangagak iti kasta. Iso asikalakit day tinagtaudan day ta achismes. Hello, Petra, Melba. Agkasangay ti inauna nga anak ko inton Sabado. Maawis kayo amin agraman pamilyayo. Umay kayong to iti balay, tag-celebrar tayo. Ay, wala, Darlene. Umay kami talaga. Naimbagpay kan ka, Darlene. Umas asinso ka. Kastala ti biyag, Melba. Agbaliw mo ti panawan. Ha? Sige inakon ta ka sa pulandak ita iti balay. Inak tumulong nga agluto para kadagiti trabahador. Ay, nagbiitan, Darlene. Malmalpasan ti balay mo. Manula abulang tinapalabas. Gaputa nagagaddag iti karpentero. O sige, inakon. Pasikat talaga ni Darlene. Che, kundi alahas pa'y itan. Ay, unay kan. Umapal ka manin ako na. Aw, anya. Umay ka iti kasangay ti anak na. Ay, jak laag tatakon. Jak kaya taramanan tinagtawd iti narugit apag sapulan. Ay, naimbagdan na sabat ka, Darlene. Damagag lang, nupudno dagiti mangmangagaw. May papan kada kayo nga agasawa. Anya dayta, Nana Inga? Ay nabalasang kaw. Adaw ti mangmangag ko nga ibagbagada kada kayo a pamilya. Gaputakla at nga imasinso kayaw. Anya? Ijay istor ni Petra tinakangagak. Kat ni Melba tinangibaga. Asi ka kanaw kat agkuskusit ka itigam mo akahay pagtrab-trabahwam. Akas ka share. Kat ni matla kay Mau. Miyembraw ti big time syndicate. Anya? Iso ka di abimak nang kayaw. Tapod na ti mangmangagaw. Talaga ka di asaan nga agsardeng ti chismis kontra kada kami? May mayat sakit di nga idarum ko dayta nga agiwarwaras Ha? Ay isaan asyak balasang kaw. Indanon ko laang kan ka tinangagaw. Kat ni Melba ti mismo anang isawang. Matakdarak dayta. Uray ni Petra. Nangag na magngimbaga ni Melba dayta. Takdaran nyo dayta, Nana. Gaputat talaga nga idarum ko ni Melba. Agruamon dayjay a babae. Wadno ka, Petra. Ay di kan aglibak pa'y Petra. Kasi kati kasarsaritan ni Melba. Kat nangag kumahit. Isong arud amasda awak unay. Hay, Wonderline, pudno nga imbagbaga ni Melba ti kasta. No kasta nga rod, kumamangak iti barangay hall. Agreklamo ak, kat no saan amarisot iti barangay, dumanon iti korte. Agruam day ta, Melba! Melba, ala ka, idarom na ka ni Darlene. Gapo itimbagbagang amyembro nila kay na iti big time as sindikataw. Kan kasamatan itimbagbagang, ang nagtaktakaw ni Darlene iti kaha nga igam na iti pagpapaayan na department store. Anya? Ay sos, inka nagpakawan kin ni Darlene, sakbay amapan iti barangay hall. Agpakawan kan kwa na. Ha? Ibagbagak ti pagsaya ata, Melba. Ta sino tinangidanon ka ni Darlene asyak tinangibagbaga iti Ay kasay? sos, saan kan nagpanakalpay? Di kan makipinatangkan, tatalagamot asika tinagtaudan ti chismes. Anya? Sige, no di mo kaya't ti makisarita kin ni Darlene, makamu ka nga raw. Natangsit ka mat ngaming, Melba. Mala, makamu ka. Bye. Ay, hilaw! Hilaw! Nita, inidepnan! Oh, makitam ita, tibunga tayo kinalabid mo, Naisarsarak kan. Imbagak kan ka asaan ka nga agsasao iti saan apod no. Di lakit may tarong ka. Ngam, anya nga tinaramid mo? Kwa. Amok aya nga idanon da dagiti imbagbagak. Naglapayag ti daga, Melba. Ket husto ti kuna ni Petra kan ka. Ingka ket makisaritan ka ni Darlene, itamad lang. Sakbay ako mamang iti barangay. Kababayin ka lang. Anya? Bay aman tasong batak? Di ka man aging papatangkin, Melba. Tawan laban mo. Inton ko, daytan ti pakay balbalodang. Agay mala, makamu ka. Anya? Ingka makisarita itamad lang, bareng agbaliw pa iti panunot na.
ket mapakawan na kan. Aklunok, Darlene. Syakti nang ibagbaga iti madi kontra kada kayo nga agasawa. Inton maminsan, saan kan nga agsasaupay iti saan apod no? Kano agsao ka man iti kontra iti padam a tao. Naskan nga ada pamanagnak mo. Nalawag ka di, Melba? Wan. Agrub-rubwat ako na mapan iti barangay hall, Melba. Ikamang ko da ito iti barangay. Ay, saan ka din Ay, pakawanan na kong Darlene. Ay, sorry. Wan, mapagawan kan? Ngam ka sa no amaagasan ti pamadpadakas nga inwarwaras mo kontra kada kami? Dinadaal mo ti dayaw ti pamilyami? Kwa Darlene. Basta pakawanan naklatan Kinunakmat, mapakawan ka. Ngam saan mabalin akas talatan, Melba? Naskan ngagmulta ka. Gaputad dinadaal mo ti dayaw mi agasawa. Anya? Anya nga'y timultak. Kayat ko ngagmulta ka kada kami iti 5,000. No di mo kayat adumanon da ito iti barangay. Wano iti korte. 5,000 pesos? Wana! Mangarami dak iti kasuratan. Kat agpirma ka. Agmulta ka iti 5,000. Kat no aramidam pay. Triplenton ti multam. Wano saan? Pagbaludan ti pagturungam. Pangalak nga iti pagmulta. Ay, saan kon aparikot dayta? Basta agmulta ka. Kat kayat ko anak kasangulat tadag iti barangay officials. Anya? Ay, awan mo't gayam serbi ti panakisaritak kan ka. Pangas ka mo't atalaga niya. Anya? Imayak lang arudan makisaritakan ka. Tapno saan mo nga ikamang iti barangay officials. Ayabam latta ida? Ha? Gapo ka dit adon ti kwartayo? Isuan nalastog kan? Nakarit ka? Gapo ta adon ti kwartam? Iti dayta pa nagsarsaritam iti mismo a teritoryok, Melba. Nayunak ti multam. Madublen ti multam. Gapo iti kinabastos mo! Ita, Melba. Ikan ka iti pawayway alimang aldaw tapno ited mo ti multam. Dayta ngamin, tadi kag tantanang agsarsarita, Melba. Sige! Pagtitinulungan da kun. Uray da kayo a barangay officials. Sige! Imamagdaklao na yun. Nagarit ka talagaan niya, Melba. Talaga di mo ammo ti agpakumbaba. Pues, kitaan ta ti makabaol. Itilasod ti 5 nga aldaw kat di mo pay naited ti multam a 10,000 pesos. Ikarom laangan iji pagbaludan. Anya! Unay kamot ngaminan, Melba. Tangsit ka pa'y lang. Idinto ta si kalangarutin tinakabasol. Agpapada kayo kit di amin Pag may saandak. Ha! Si Kapetra! Lipatan ka na gayam! Apay, kaano pa'y anagbalintang agayam si Kamelba? Saan kamot agayam? Tawan ti gayam ko akaskan ka. Anya? Wan man. Apay, aggayam tayo nga man kat saan man. Iso apang nga asim saan ka nga umay dito istor ka. Tanarigat ti mairamraman iti kinachismusam. Ansel mo lakay. Kasanuitan. Awan pa lang na iremedyo kapag multak. Kat may kapatan ngal daw ita. Kasanuitan. Mabutan kamot lagayam. No kumata nagpakumbaba kalatan ka ni Darlene. Di saan na kumani na yun ang timultam? Lakay. Nagpaibaludak sa amatan. Tawan mo't pagmultak. Anya? Ay, kat, adakan ko na ito na. Ha? Mayat mo't iji pagbaludan. Taagtug-tugaw ka la ijay. Ken libre pa iti kanam. Ay, nalakay. Tulungan na ka mangiremedyo iti kwarta. Nagasam nga ti 10,000 pesos. Yung kamakisarita ka ni Darlene. Takisaya na timultam. Duwatan na. Tulungan na, klakay. Ay, Jack, kaya. Kanawan maitulong ko kan ka. Gaputa pinagbagaan kay din ngem anya. Di kamot din nga. Sulbaran ti parikot mo. Di nakiramraman. Mangibabayin ka nga asawa. Ay na, Ansel mo lakay. Tulungan na ka di Tulungan na. Anya? Kasayak ti multam? Ay na, pakawanan na ka din, Darlene. Saan na maulit pa'y? Agbalbaliw akon.
Ay, kasyanak ko ma. Tawan pa nga lagi di pagmultag. Pangaasim ka di Saan nga agbali ti pangadeng ko, Melba? Masapul arit na ti bunga ti kinatangsit mo. Kan kinalaing mo amang dadaol iti pada matao. Kantap na ibagakan ka. Ado ti kwarta, gaputa na pagkasatanak anangabak iti minilyon a kwarta. Iti loto. Iso ano di ka agtungpal iti nagtutulagan, paibalod kalangan. Kabaalak day tataado ti kwartak, Melba. Anya? Ay na, ay sorry Darlene. Ay pakawanan na ko ma. Pakawanan na. Ay kasyanak ko ma. Kisayam ti multag. Pangaasim, Darlene. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di ka agsasaw iti saan na pudno, di laket maidarum ka. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibiyag! Lakay, agdindinamagan diti barangay tayo ti kinamanagtulong da Sirela ken Elias. Oho! Kaya't dalang ti agpabigbig da kita at tao. Siguradong adda panggap da. Nga niya? Adda panggap da at tumapog iti politika. Ha? Adulamin nga muda. Agraraman dakit di Oh, di tumapog tamot iti politika. Aha, jak la agraraman. Inay, adda tao lakay. Sige, sa akong timang kita no, asino? Anya ti masapol mo, amalakay? Dumawat akman iti makan. Tamabisinak unay. Nagadulaki din at tao ay amang laklakalat ya muda. Adda may alakay dito balay itay, lakay. Mabisin ka no, iso apinakan kun At dalakit may pakan, di pakanan. Un ado mat tinatda amakan, iso apinakan kun Hay, ape nga ta. No asino laditan ti sumangsangbay dito'y balay nga agpatulong. Kaya't kastalatibiyag bakit? No dagkasapulan iti tulong mo, di tulungam, no lakit di ta adda maitulong mo. Mas daawak lang amin lakay. Takanayon nga adda ti umay nga agkid daw iti tulong. No saan nga agbulod iti kwartak, bagas mat ti buluden da. Wano saan, umay da mangibaga iti asukar kanda dumapay. Kastalatibiyag, kunakmanan bakit? No adda, ikamida. Ngam no awan, ay kat pasensyan tamadimat nga agpayso ti imot, lakay. Katuan mat. No adda, tumulong ka. Ngam no awan, ay kat pasensyan Kastalatibiyag, bakit? Uy, amo manang Sirela. Adda nang nagkwetsismis kada kayo kanila kay mo. Nga anya? Adda ka no panggapya tumapog iti politika. Isa tumultulong kayo iti karubayo. Anya? Wan manang Sirela. Agin tutulong kayo lakano iti padayo a tao. Gaputa kayat yung ti agbalin nga opisyal ti barangay. Saan apod no dayta? Saan kayo at tumapog iti politika? Saan? Awan mo ti panggap mi akasta. Adaan kami iti trabaho. Kat okay mo ti sweldo mi nga agasawa. Kan oray saan kami a barangay opisyal. Makatulong kami lata iti pada mi a tao nga oray kaskasano. Aya? Ay, nana mameng, jagat-gatangak agatas ngay. Oh, adto'y tibayad ko. Kasta ti kismis kada talakay. Bay amlatan Kastalatibiyag, bakit? Di mo maikat daytay ti tao? Saan ka nga agungat? Kastalatibiyag kun kunamlatan? Unmat. Kastalatibiyag talaga. Adda dagiti mang dadaal da iti padada tao. Ngam no siya? Bay aklat tay da. Taday tangaro ti pakabang-aran da. Ti dadaalan da ti kaaruba da. Ay. Iso ka, tumulong ka latta, no adag kasapulan iti tulong mo. No adag dawat iti asin, ikam. No adag dawat iti bitsin, ikam latta. Tanyangay nga rod, kastalatibiyag
Kanayon mo lang nga ibagaday takas talatibyan. Agpay sumat. Kas talatibiyag bakit? Adag dawat, adamat agpadawat. Adaw masidig diri parangan. May sabak. Sigurado, umay agkid daw iti tulong dayta. Wan bakit? Kas talatibiyag. Mala, tulungan talat ta. Basta lakit di adda may tulong ta. Hello? Anya ka no lakay? Ilo, kunahan naman. Apay ina, saan ka nagilo? Ay, inayan. Adi ka ba umaawatan di English? Ilo, kanak. In other words, hi. Anya ka no lakay? Diyan mo bakit? Sa bali mo ti pa nagsasauna. Ay, sakan si Simona. I'm Simona. Sakan dirina at kadaan may. Nana, agilo ka ano kayo man? Tadi mi maawatan. Ay kunak. Siyak dirina ijay ayan may. Kastaya, Nana. Reyna iti fiesta? Awiyan! Ay tan, adi kan mamati unsakan. Ay mamati ka ade. Ay mandaga angak. Ay mabisinak. Ay pumakan kayo kon. Ay ado'y makan yaw. Mga anak ko ma. Ay, wanina. Umay ka. Umunag kayo dita balay. Taing kamangan. Ay, salamat. Ay, bagat ka man di say sidayo mo. Ay, sigaak sandak ko ay piskaw. Anya apiskaw, ina? Medyak kayat day tadakkel apiskaw. Tuyo, kuna ni Mindeng iti dayta. Saan atuyo dayta, Nana? Bangus dayta. Mabitlaan nga rod, tagluto ak ititlog asidaan niya. Tanay, amangan numasitan kayo nga agpaiso, Nana. Nayapay nga ina, agsangit kamatan. Ay, adak amo di sumaak. Ay, amom din boy, May. Balayo? Aw! Ay, adak amo di sumaak nga rod. Ay, pagawidak nga ta. Ay, na. Ay, nayaw-awanak sa mutan. Iyaw-awanak din kakadeng. At dagayam ay aywanan da si Rila abakot kita balayda. Bakit? Nayaw-awan ka no abakot. Agkabaw ka no abakot. Kat di na amo no sa di no tinaggapuan na. Ay kadakadakwadan Agam no siya, pulos. Jakla kaya ti mga sikaso iti kabaw abakit. Nang runa, tajak matkapkapin anaw. Sapoy agpili ka no iti si daon na. Di da pala papanawan. Maasyanda nga rod. Tawan mo ti masnop at turungan, jay bakit. Lastog dakit di Agpabigbig da iti tao. Nga isudakit managtulong. Agimbabak ng daral. Silas! Silas! Umalik ako daay. Asino ti pukpukawan nyo, Silas, ina? Sika! Ilyas tinagan ko, ina. Saan Silas? Ay siyabaw! Mga anak ko ay. Ni, apay, di nakapinakan ni Serela? Maga! Sanak nga rod apinakan. Ay, mabisbisinak. Ayan di parikot ni ina.
Saan mo kano pinakan bakit? Kat mabisbisinan. Anya? Kinukalkalpas na laang anangan. Anya? Ay nalakay. Agkabaw at talagan na ito abako. Asyanak nga kabaw! Ni! Nangag na. Ala, in ka isa ganaanan iti kanan na bakit? Agan anos ka pailaeng, kabayatan ti kada na ditoy. Naimbag tulangan, no adan tumangsukon ken kuana, akabagyan na. Kumusta nga gitarakan mo, bakit? Manang sirila. Ay nakat adda pailaang ije balay Aywanan mi pailaang, aging gang adda umay mangsukon ken kuana. Ay kahit nagpatulong kayo kadaing kadagiti masaknan, wano iti radio station, wano TV. Iti radyo nana. IJDCWT ngay, napanin pa public service nila kay ka. Ay, amom sirila, kun kunada nga agin babak ng kayo ka daw. Tano asin ula ditan, titultulungan nyo nga uray di yumat kabagyan. Ewan, isumat ti kun kunada. Hay, awan bibiyang ko iti bagbaga dagiti tao, nana. Saan abale? Ta saan mat adakas ter aramiden mi? Ah, nana mameng, tay gat-gatangak asabon ngay apaglaba. Ay, wan, mabitlaang malasang ka. Ay nalakay, masuruna kon. Tunggal mapanak ijay istor ni nana mameng. At dalat tamangag ko nga ibagbagada kontra kadata. Agin babak ng takano, tatultulungan tatibdi tamat kabagyan. Saan mong ay taltalag kunakmat? Anya nga tano isardang tanti tumulong itipada ta a tao lakay. Bakit? Laglagi pa hunday to'y pagsasao. Di man nagtulong, matulungan tumad. Ngumkit di, saan tamang namnamay ti dayta? Tinapatag, mayat tirik nata tumulong. Kasta lang, bakit? Lakay. Kasta latibiyag, ako nada. Wanmat kit di Jak mat sakitan ti basit laang ama itulong ko iti padak a tao. Ngamday talaang talaga do ti mangag ko asao. Hay masurunak mat no dadduma. Bahay ko ba kahit monte ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, Kanta ka gayam. sitaw, batane. Ni, naragsak ka, ina. May silas. Man kantata ade. Ha? Anjati ko na yung ina? Ay kunak, kantaan tajay bahay ko ba? Ambam, day tati kantak idi grade 1 nak. Imbag man, tadiyo pa'y nalipatan. May, man kantata silas. Ay? Siya. Da kayo lahat timang kanta, ina. Ipang orkukan ka na ito'y sarukod ko. No saan ka nga agkanta? Anya? Ay. Agbilang akiti maysa. Sige. Ready. Maysa. Bahay ko ba? Kahit monte ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patane. Ay nalakay, makakatawa ak amang buybuya kada kayo kiniina. Ay, napasubuak pa yan nagkantay ti bahay ko. Ay, lakay. Kas jayak nga tamat, no bumaketa, akas lakurang ti panunot ka, kun agkabawak to nga ta. Ay, katuan Ha?
Kas talatibiyag bakit? Ti tao, no bakit kan lumakayan? Kas laubingan, anas kan payakanayon ngay aywan. Ay, Aklunan tayo Tatalaga akas tatibiyag. Awan ti agtalinaed nga ubing. Ako, agkidawak man iti basit at tulong. ay. Anya tulong ti kasapulam? Mabisinak. Ken ikandak ko may ti kwarta pagpletet nga agawid iji laon yun. Ni. Apay. Kasano nakadanon ka dito lugar mi? Ke Tagalaon yun ka. Simuro tak iti taga dito'y manong. Naninyaw awandak matan. Pinanawandak. Kadyak mo ti turungak. Anya? Bakit? Ingka mangalay ti kanan na. Tayig mo dito'y parangan. Uray dito yun amangan. Kanikam tumutan iti pagpliti na ang agawid ijay laon yun. Wanlakay. Na, adda ka di cellphone dagiti kabbalay mo? Aw yan! Wada yan! Apay mo? May kod ay! Itik mo kod ay! Anya nga itik, ina. Itik mo aday! Ibagam ay wada aksina! Ay! Wan! Aw! Adda cellphone jay anak ko. Barbaro adi din cellphone na. Ay, maya-mayat ya. Ay, aw, iso nga, itik mo kod adi. Ay, Anya ka no lakay. I-text mo ka no, bakit? aw. Ay, ngam, ina. Jakmat amo ti number jay anak mo. Ay, inayan ka. Wada nga no cellphone mo. Itik mo adi, itik mo. Agri-ring ti cellphone ko, bakit? Mabitlahan ta siyang bata. Hello? Wen, siyak na rod. O sige, sabton kayo. Okay, bye. Ne, asino ti kinasaritam lakay? Adan umay mang sokon ka ni ina, bakit? Aday tamanong. Naidisumin na giti impawit yung kada kami. Agyamanag. Mabitlang tekang kayo ititangdan nyo. Oh, atoy, pagmerienda yo. Ay, agyaman kami manong. 5 gasok. Hintay nga rin na nagmerienda. Ay, agyaman kami manong Ito. 500 ko naman. Kwa, manong. Anya ka di dagiti awit mo ngay may dito'y ayan mi. Natnatang dagita kabsat. May sasako a patatas, may sasako a repolyo, sayote, carrots, beans, kenda dumapay. Nagadumutan manong. Itad ko kada kayo anang ay aywan kininanang ko. Ay lakay, adda dito yan ni ina. Ay sikasa ay waltan. Aw, sakit na ina. Ay, kadak adino adi kan umali. Agyaman na kada kayo. Tada kayo tinagkamangan to inak, kakabsat. Ngamin, saan mi ang mabantayan no daduma ni nanang mi? Kahit sa dinuladitan ti maturturong na. Aglugan pa itibas, ken daduma pa'y, akas ita. Nasaya at laangan ta, nangag ko iti radyo ti public service yo. Masapul abantayan yun anay bag manong. Kaasimot, nawan apulos ti mang tulong kan ko ana. Wen, ading ko. Mabitlang Ikang kayo iti kwarta. Ay, saanan manong? Saan mi apabayadan ti naitulong mi kaniina? O, atoy. Alaan nyo da ito'y 5,000. Pag-market nyo. Ado ti kwarta, tamay sak a bumabalito kay J. Benguet a lugar mi. Kasla baratok da ito'y kada kayo. Isong awate mon. Kaya't kung agbalin tayo nagpapagayam. Kayan mabalin yung matiyo may agpasari J. Benguet. Tapno makita yung mat ti ayan mi. Agyaman kami nga ron no kasta manong. Nasingpet kayo at tao.
Ket kayat kayo nga agbalin apagayam. Ay na, at dapay kas nga intedye anak ti baket, lakay. Kan nagadado-an nateng apasarabo na kada sirela. Iso nga rod itat iwarwaras da kada giti karuba. Aya, Mayat gayam ti tumulong, lakay. Daytay si pupuso at tumulong akas kada Ilyas kan sirela. At dagayam mo tulong a maawat. ha? Wan, lakay. Iso abaliwan tan ti ugali ta. Tumulong tamot as si pupuso iti pada ta a tao, a makasapol iti tulong ta. Nulakat adama itulong ta. Tamayat gayam. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti managtulong, matulungan tumet. Tampok dito'y programa tayo. Kastalo ti biag!